Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kaying office bajupelong daki Muktiar ke Shillong Bar Association kabala ingno ha ka arpsaw turik urimpang arhajar arpsaw. Klempat la banshna da kabathamai kala penling apisa yakinong yasadan. Na kaliang katu kat ni kilat pathai babut din yakni kakam ha kabalami ka jingkular ke sarkar jela ban pentrai marmar ya ke Shillong Bar Association. Habayo benyakren bat we umuktiar ubade u General Secretary Shillong Bar Association ubat tray borlang el jirwa advocate udon ban ong yaka basngau lingo baka sorkar kampat la ban pentray haduk menta. Wat hadian bakra dep ban ai tender bat work order hau benai naitung jung usmem arajar arpsau. Katai ki yeng kabla sya bamdu ha ki telit ding bat ki muktiar lani ki nong sat an ke jela. Kimla ban batai na ke e kadaw na ke jingjia plu ding kabla bamdu ya kate ke office ha ka arpsau trik urimpang arhajar arpsau. Henry hadu kane ka khalip mat kate ke office kala syusa i kongreng klamdan kanu ke jingpin bahaya ka. Adin ka jing ing ki bor sorkar na du konrad ki sangma menteri rangba bat ke menteri katanat kam an ka Dr. Emprin Emlingdo kilapoi banit jingo bat lakular ban shnano da ka batmai hapo nru benai. Henry mentala poi shisnem ompat yo I yatu ute umuktiar. Ulo ongru bawat lada ke sorkar ber ke Supreme Court kila penyo jaka bersipor ya ki muktiar hasenda ke yeng ka syeri kane kampat la ban weng ye ki jing e ka bagi kendo khamtam ha ka ba ya deibat ki pat ba. Namar ba ka jing sya perking ki pat ba ban yo rung ne ya kendo ya kinong ya sad an ha ke jaka. Kum tau la kerpat ya ke sorkar bakan penkloy ya ke jing shna thamai ya ke Shillong Bar Association barkan ai jing tip ningkong ya ke association habakin sedang ya ka. Te oi kumba pi tip ba katu ke jingja ke basusi ke wonja ni ka Shillong Bar Association ke jungi ha ke ba hau apsau terik benai feb arjar arpusau kala ja ke jingja ke ba kala sya bam do akading na ki daw ke ba do menta ni tingi khaimit ba kadega accidental incident nomor ba do adin katu ke jingja ni la file ke FIR ban report ke katu ke incident te bat nak kalian ki pulit tu adu kim lap bakadan kena ka foul play te hoi kata kalong ka bai ya ka dei ba katu ka jingjan re ha ka ban reconstruct pat ya katu ngila ya follow up bat ka government bat halor kitu ki jingkular jong ka government ru lingba minister beri page jong ka law bat UCM ru kumjo adin ba ngila kendo kila kular bikin ai kata ka jingerap ka ba marmar ban yo ban ha ka ban kong ban shu temporary ban accommodate ini namar kum ka kum kata ka legal fraternity ngidan kam ya ka jaka ka ba biang begin tray te kila accommodate ini hapo ka high court hadin ka tu ka jingja ka de ka high court annex building ka ba mentangi function nang tu te hoat ngila sungo ya ka government bat kumju ya ka high court limbau RG bala trish tom ban penyo ini ka tu ka jaka even though kampa julong kwat kan ban lap ba ka district court bari kandan hapo ka premises yang ka high court re kidei pat kita ki jingja ki ba ja sendet bat ban like ya kata ka jing penthut aka bania ki case hakot nomor ba ka court kamla ban function claim ki lawyers ru tidak ka basuthu bakandan kata ka smooth functioning of the court process te kila accommodate no ingi marmari ke jingja ka jaman o apsau tere feb kila accommodate pat ingi to high court annex building haka arpun tere jo feb arja sawi tebat hadu mentani function nang te kum ka Shillong Bar Association ni function nang te na annex building jong ka high court Meghalaya te hoat ketuka de temporary accommodation tangbalong ya ka permanent structure permanent premises jungi patru ni follow up but marsenja ketu hoat udah fikir mau ni marsenja ketu ke jingja ba syaba makading kadan paru ke MP election te marmar klemla ban sedang kita ki proses ban reconstruct itu ke premises ke jungi tamba au Julai pat jong war fusau kami
Ngiyok nomor bagi follow up baik mar sendep ketua MP election benai Jun ya sedang ban follow up te buat benai Julai ru kila isu ini nah kalian ka PWD department jong ke badai pek ek building kila isu kita ka notice sengi ban pentip sengi ba kita ka work order kala adep isu long kita ki tender proses la adep bat ki work order la isu bat ki apat stang lanu ban pengkhut no itu ka jaka bikin sedang ban sina temelong ke balengok pat aduk menta kemba firu hi kajing pengkhut tu kampat don te klet no shwai kata kajing sina nama kajing pengkhut tu kampat don te hadin bang i kem tu tinggi ngila nang yai follow up hi benai September ngila pha representation biang syake PWD department te sepo ka high court ngila po ya keren biang te hau Januari ngila le biang jo te menta hau benai Feb pat na kaliang jong RG Registrar General jong ka high court ula instruct ya ka PWD department building hau benai Feb arpusan baki deiban alis namar ba ni la rai kata kejing kejungi sepo ka high court ba kamlong feasible than yang bengin function nang tu nomor kipat baru mo kiba wan kiba nam tam de tang kibaya dan case ndai kibai dan ki miscellaneous work ru kibai dai kambat ngi ki lawyers ma apo ka district bar ka jungi ya ki ru kam dalong feasible banya kendo nomor parking ru kade kawai nomor kadon ke limited entry ya yangi ki lawyers ru te kipat ba le tim syarung resto sepo high court next building na ki daw ki security reasons mo nomor kade ka high court premises tingi ni penpau kita kijing ba ngi don kami bengin yo no ekni ke premises ke jungi ti dakajing ya sutho kumta te for now kadon patro kata ke instruction ke nak yang RG hau benai Feb ya ke PWD bahkan snai kata ke pre fabricated structure kemut kum ketua structure bagi judan menswah kam tadi concrete ni tentang begin la ban function no pending ya kata ka reconstruction ya ke premises ke jungi nomor kembangan syong yapi nang kipai ba kan sutho ba kana kalian ke government kadon kata ke jumut bikin reconstruct tang ya ka bar premises ke jungi bat ru ban reconstruct ya kene ka district court ke jungi district court premises mar kembayat UI mo kadai kata kadang dai kata asam type building ke ba bat ke barit nambar ba pindah nujor ba ki court ki district ni la yo kita ki premises ki bahe ke ba ki nong wan sha ke court ru kalong sup ba ki nambar bele ke premises ke he ke entry ke exit ke biang tiki court premises ki la long ki bakam he la long kala kham ilong modern ba kan ke ban la ban takel di kita ki jing kam tam ke congestion leni mo mentangi la don ki virtual functioning jong ka court tikum hini structure i bangi dan kumenta ka kham sitom namar i ki kamera kim dadon babiang kan ti hoi ni suthu ba ngathrai kani ka jing slam ngamla ban batai tikena tumalong ni sulong ngasu artatin ba thrai kani ru blei menta na kaliang jong RG ru pemi kani ka order ban prefabricated structure ban snap da kata structure ke bolong mo ke papaka ngathrai ode beki aplang ban sna rengkat kan bat kata ka kani ke district court premises kadang em kan di sunjang serta bagi Islam dan sna bakmu bangrak no itu office terkam di district siapa penislo hoi menswa kelak judan kata ka attempt na kaliang ke government bakin pinkan ria ya kani ka bar premises ke jungi station modeng diang nomor baki ong ba bakan keluat bakan kan tamelong ngipat kem ka association aku to kepor dangam bakala ketua dia arjar khatsau ni penpau ki jing bang benra ni sete nomor ba ki jakat rekam ki balong main ma bau pat baru nomor ni de ban sutho ko bai bangi kum kabar gimde bai terekam namata eladi mo kamde ka personal business henry ka public service ka relation baik along with public service nomor babur ba ki breu ki lada ki wan no kendong nene iru mo ki wan lada ke bar
kila bani kendo ingi ki lawyers hajan DC office hajan ke court hajan ke high court kajing bah kada yaki ka pensuk yaki te at the same time yangi ka sok bangin trekam ngilalat ban penti na kawai jaka te ho aku tu kupor ngi penpa ko kita kajing te bat nak liang ka government ru ka lak pedang kita ke kita kajing protes ke jungi te bat hu usnam arja khat harapan ka penmi ke ka blueprint ka batmai akaba ka plan ka long dapat bakin reconstruct baik yang tai haju kan ka court premises along with the bar Shillong bar te ngatrai ka daw jong kini kajing slam kalak bende na kataruk ne kumnone kaba mentang ngidang ya follow up hi wat nakaliang jong ka committee jong ka Shillong Bar Association ru ngia persyang hi ban ya lada ka delay kumne nomor kumbong pi kini kajing delay ban ai ngi kata ka accommodation na kata ka premises ka ba ka original premises ka jungi kan ka kata yo poj ba iru nomor bawan tang ka parking dan nang ban jaka ban kendo kidan security concern kidan ha ka ba ki haban thok kerteng ki haban check ki haban ya ling ba ka metal detector tinggi ngi kwa i baka government kan kat bakloi kan lada ka ong kan ra lang kat kan sedang kan bu ingi apo kata kuat premises lu tam le ke priority ke ban sedang senangi kan na ka Shillong Bar na bangi matangim imdan kan kata ka proper working space ke banlong convenient yo pa ba ingi ki lawyers ngilong very grateful yo itu ka premises matang teh next building ke ba ngila bani shom terekam da ke ba kamlong aram ngila banong tambolong ipo ba ikam dalong feasible tinggi ko ai nak liang ka government ru bahkan pen state kayaknya kini kekam lada kekuat ban sina beda kata ka proper structure proper building structure yang ngiru alis kan sedang senangi kemudian sedang senang kata ka portion juga Shillong Bar premises tiba lada kanang khamslam ru tikan for kan accept kata ka instruction juga jong RG kan baki daiban alis temporary kata ka prefabricated structure kidi ban set up angta kanang ngila ban shift bino kanang kan long ba kumbajulong ba kipat ba access sangir kan kamsuk kan lada kawan ka order ne ka hukum na ka yo makai ka lakin bulat lada ka pa benda no kabar bat iya disikut jami Shillong kile kuno pa lada ka DC office kana ban ko katat kan dei ke jing keren ke bangin hapan ni pilio jumut nomor namla ban keren tang manga kan nomor ngade secretary juga bar to balong ke bar ngi dingi shim kono karai dingi de ban support na ban protes ru kade bi karai juga committee da ke ba ka general body ke bade ka supreme body ke bangi hapan shim ka consensus naki te tombalong lada ki try ban syura biang tang yangi setesha modern diang te kum kata ka proposal ka ban syua kum kata tengam tharai bangin accept naglan de pita pinai na kum makan hon jadi bakan tuai ni kam ngajam wa pinai kendo ya ki he sekan lagi di lagi menteri ani yusia Hoi ku mongo ongai phi ka follow up na kaliang ka jungi le ka yat be hi im hoi ngila ban pot si benai arbanai ndai ka follow up ngia le bi tembolong kamba phi su thu ngi ru boro be terekam po Shillong Baru ngi de ki lawyer se ngia idon ni ka kam ka ba ngilong obligated bangin be hiru ik kam na jong te hoi ai pori bala na kaliang ka jungi ngia follow up hi ya kata syukurman ba kani ka jing kular ke sarkar bat ka jing ka sarkar kan ngokya kanya kani amar ba kumongo phi ngi kum ka Shillong Bar Association ka kan hon ki lawyers ngim dai ki ba trai tang ban ong ba na kum ka professional la din re ka dai ka public service tela da ki sutho e ka plight jong pai ba na pai ba unsuk kata ka ya kendo ban lada ukwa ban ya kendo ki lawyers ka kan kamsuk iki la ka dai kata ka haka parking space lani haka taka entry kan nomor kumo fi ke entry sikani ka new ya kani ka temporary premises ka bangyo manta kam de ka basuk kan long kandan hi ke jing nomor ba perkhat pi kali bu shadu sha pb bu shadu sha ikin ya nakajat tadla poi sang tu kin hap tho ski kerteng kin hap rung ling ba ki metal detector
tikidon ni kini ki letigan la ni kini ki clients mo ki badai kham na no kondong ka kham sung salia ki te bun sin kila shu poi shong no dukan sha ki shu poi no tang ban shu keren sini satai ke long kam ilong proper ke Jadi itu kuat bakaduk di Pinai. Ya serta harus dilibatkan ke kemban bakaduk. Kasi kumban kapatan ega respon jang pasakal kala ay aman baga asesyon jang bi kali kuman teli ni kali kanwa eka ega proses bakala le albentar am sto ke no maka eka update jang ngam ngalade ben mention ni kaniru ba hadin ketu ke jingja mo ketu ka afsau trik ufep arfusau baka ingin ni ke bar ke jungi hoi nakaliang ka high court nakaliang government la penbiang ni kini ki accommodation re nakaliang ka government ru kala ai kata ketika diang ketika mon kaba ni sungu baru nama belai kuma pitep ha ketu ke jingja jang ketu ka basha bamdu keding ki mi ki suki ki computers ki machines bro ki badan ketu ke premises ke sing bro lain lo tin re ka government pat hoi kala nakaliang ka high court kala accommodate ini hante new ketu ka annex building re nakaliang ka government pat kala ai ngi limbagi infrastructure ke kala penbiang lo ngimdan ke jingduna ki sukiru kumbangi la tho kata ka proposal ke juk nakaliang ka jungi bagi apan kita ki jingdan kam kala penbiang te hoi pembolong hai ini iban ban stat ban sinapat eka structure te kam ngan kumban syong no ngam tip ke ngan ban ong kumno nomor bahadu kumbang ong pi ujulai afsau ki nakaliang ka PWD department kala ai kataka sithi ba ong ba ka tender proses ladap ka work order ladap issue sa stang ban pen khoi ka caka ti ke ka dapat ki ba penlong ki bakin penslam ban mau limba uta kontraktor bon wan sinan ru kata te du mentaru ngimpat yo jubab even do ngila ya tho saki kumbang ip ka update nakalian jungi ka ni follow up hi tambolong nakalian jung ki pada du mata keempat wan yang ke jubab alor kata te keempat tambal nakalian jungi nang yai follow up hi kene